Thixo unamandla wonke awusipha ngesikhathi sikhula kwakhona amakhosikazi ayengendaba nokuthi izitha lezi sasithi uma beseswile isitha bafike balale phezu kwaso bese sabe indoda oqedela lowo muntu namhlanje amakhosikazi namhlanje axoxa ngisho lawa esona ngiyefuna ukubulawa abantu kusho lawa yasesontweni lawa yasikalile ngisho lawa ngaphesheya Shola pesha yakale China nakalo ukuthi bethu ma wena wekhuluma nje kuna kulawo isibamba kushola bomama uyayazi abasafuna ukulamula laba umuntu ozalamule ingane yakhe kuphela lapho lomhlaba wonke ingane yayithi umuntu omdala wangonini umama Nobaba. Nomuntu omdala wethenganeni. Umntana. Noma ngaba ngazange umthwale inyanga ezine, laba bafuna inyanga ezine kuphela. Laba bafuna inyanga ezine labo bafuna onya ithwala ishaka lolunye. Bafuna imanzi. Hayi abantwana benkosi asifuzane. Sabe ngendlela kaThixo ayibonkosi. Simbandele uNkulunkulu simthanda singenzi nje wakwenza kwakusho uthi lamakhosazane luthi labantu bangalalela ngendlela ezomlomo kodwa inhliziyo zabo siqhelile kude nami inhliziyo zethu abantwana benkosi masingatheki jawu kodwa xoxa ngonyazi kuthi singatheki inhliziyo zethu unyazi lwezulu sulthanda unyazi lwezulu ngoba nalo liyasithanda uyasithanda bakithi angazi mhlawumbe mina liyangithanda phila ngalo nasekhaya phila ngalo nalapha ekhaya amen ngoba basheshe bahamba abazali bami sekuyena mzali wami lesengithokoza kuye unyazi lwezulu ilapho ngizwa khona ukumnandi awunawo kanti ukuba nomzali kunjena ngibona lapho nyazini lwezulu kundincane kodwa kungabe kusandiswa ebantwini yabona ke manje sengikhuluma nabantu abathi lesingalikhoza unyazi laba bethukile mabethi baqhamukala abantu bejolo lethu unyazi ngikhuluma ngabo manje ngoba abantu bathi kuba nabo ke silahlwe icala angabe kusakhulunywa ngonyazi lwezulu alisuke kuhlala ikhonda asasongele kuyithi asibasongele nokubasongela bangabe besashumayela kumuntu namunye ngaleli gama ngabe sashumayela thina nakumuntu namunye ngaleli gama lonyazi thina singashumayela lonyazi shumayela kubani
uma sinathula namhlanje kuthi wasishumela ngoba sebabizile babayala ukuba bangashumayeli babayala ukuba bangashumayeli ngathi waqala phansi umfana kaNgcobo nje mina ngiyalo umntana angashumayeli bangafundisi nakanye ngaleli gama bangafundisi nakanye ngaleli gama kepha uPetro benoJohane kepha lamadoda ekhoza ekholelwa uNkulunkulu wawo baphendula bathi kubo akenihlukanisele ukuba kulungile ebusweni bukaThixo silalele nina unoThixo kungabe kulungile manibheke ebusweni benu ukuthi namhlanje singalaleli inkantolo thina abantu nje phaqa thina asinakuyeka ukushumayela lezi zinto asinakuyeka ukuyishumayela lezi zinto esizibonileyo esizizwileyo babuye baqala phasi nalaba sazobuya babayeka bengabafumani lutho babayeka nathi bazosiyeka ngoba sebebonisa yikho into abangasijezisa ngayo ngoba silandela uThixo ophilayo. Hayi thina asifukuzi lapha vele singamadoda sibangaka sifuthele umkethu ney'ngane zethu sofukuza la abangasithetheli abantu impukumpuku Jehova soza yebo uNkulunkulu Nkosi yamakhosi yohlala uThixo wethu bayona sife babulele thina ke bese uNkulunkulu kebetakasela uNkulunkulu kodwa thina ngoba simbonile sizwe sizazisho ukuthi uyasiphilisa ngaso isikhathi sohlala sithi Jehova Thixo kunamandla